Kinondena na lang 2019 Angeles City Mayoralty candidate Alexander Caugiran. Den ikit da kanong sobrang makamala proyekto ning salukuyang lokal na gobyerno ning syudad ning Angeles. Ay ning balita ng Paulo Marcelo. Pasibayo na lang kinondena ning metong kareng kakandidato para alkalde ning syudad Angeles ay Alexander Caugiran at ning grupo na niti para king may sabing leksyon reng programa ning salukayang gobyerno ning syudad. Iti katugin ning menu ng pamagtutol ng Caugiran kimigit 1 billion pesos sa budget para king pamangawa ning makabayong sports complex ampong City Hall king Angeles. King interview kang Caugiran, pisyag niting masyado kanong maragul a budget ay loan o utangan ning LGU para kareng adwang proyektong enaman nakakit kailangan dareng memaled. Did they consult the youth? Did they consult the barangay? Did they consult the transport sector? Did they consult the senior citizen? They did not. Yun nga yung tinatanong ko sila. Noon bang mangutang sila? At sinabi nila sa bangko na gagamitin nila. Noon bang ipinasa nila ang ordinansa bilang supplemental budget? Tinanong ba nila ang sinasabi nila na makikinabang sa proyektong bagong City Hall at sports complex? Agpangking mayoral candidate, may pasaya kanong sulat iti king syudad, parigil king pamag-request at pamag-kondena king fast-tracking ning City Council kareng proposals ning may sabing proyekto. Dagdag pa kanuketing mayagit naman na salukuyang project ning National Government king Clark, amalya rin ang gamitan ning syudad para king pagawang sports complex kabang masalese naman kanu, ing lagyan ning salukuyang City Hall. Class sports facilities, dito natin gagawin at ginagawa dyan sa New Clark City. Hindi po ba? Dyan gagawin ng ASEAN Games. Araw-araw ba may ASEAN Games? Araw-araw ba may international competition? Pero araw-araw nandyan ang mga facilities na yan na pwede naman nating magamit. Bakit hindi natin pwedeng magamit? Tayo ay isa sa original signatory ng sa ganon ma-declare na special economic zone. King meto nga speech ng incumbent Mayor Edgardo Pamintuan, pisyag niti, aparaya mo rin kareng memalen ring adwang proyekto, lalo pat mayayakit yung panga highly urbanized ning syudad, ang mga ilangang mga santing muring pasilidad. Pisyag na naman yung katandem ng Caugiran ay Vice Mayoral Candidate Maricel Marang Morales, ingikit na kanong mas maulagang layon, apa magtas ning kalidad na ring peka kalulong sektor o ring poorest of the poor, bayo umpisan ring makaniting klasing mga mal a proyekto. We don't have to spend 350 million pesos para magpatalakad tamong sarili tamong sports complex. For the meantime, maybe when all the needs of the Angeleños, when all the needs of detang mamamayan tamong mangailangan, detang talagang antimonan dinabanggit may tangking health, potang alata ng problema king ona, potang masasagot nongan detang panulo, naala ng manyad sa king Kapitolyo, king JBL, karen district hospitals na ning Pampanga, maybe. Samantala, balaw siya kanong makabuklat yung pasbol ng Caugiran at manamuyot papin king meto nga debati, kaya bereng akayarap na king daratang eleksyon. Ako po'y Paulo Marcelo para King News Force, Pampanga, Balitang Tutu, King Balen, Susuyo.